Okay, we're back with the final hour of our show. At kami man dito lang nga po 98.5 IFM, iti Idol Tang FM, of course, with yours truly, Idol Jun Seriales and Idol John Mark Pastor. And nagtanga na po iti kanito nga, siyempre, dahil ko nagtatayin na padasin tayo po nga agayab, kadagiti ka kalaing nga musikero iti Isabela, agbalin na po nga regular nga slot, dahito yan iti ada kami manen, sakbay nga agpa-contest tayo manen. So, tangamin, ado ti nalingang kumakantangan na muketi, ang makikontest na siyempre, agralo kaya medyo nataingan ba sitin. Kunada, ay kit-agesak tulatan ading June, kunada. So, dito nga rod, after the search for Ilocano Idol, aging gana or nusim po the kontrata ng agbaling nga recording artist, and so on, after the recording, isa lang minto man na po isuda ito'y programa tayo. And for the meantime, like I have said, dadagit tayo special guest performer tayo. And ladies and gentlemen, live dito ay IFM 98.5 IFM. May isa katigiti kabutang daa po nga kasango no kinantaan ti pagtutungtungan ading Ruby. Welcome to the show. Hello po sir, hello po. Magandang hapon. Ang bikas na anak ko Ilocano dito programa. Sige man. Ayan yung bag aldaw tayo amin. Yes. Ruby, iti nagan mo. Ano ti pudpud nung nagan mo? Ayan, tinagan ko po kita Rovelyn. Pico, idi balasang. Tapos, Pico? Yes sir. Oh. Pico. Tapos panganiban na po ako ngayon. Panganiban. So, sakbay nga sukimatan ta dagiti siksikreto mi tibya. Kablaawa man pa dagiti madam nga dumdumngag and member sa Isabela United Artists ading ko. Ano si sino man tingay mong kablaawan ko. Ayan, kablaawan ko na po dagiti madam nga dengdeng nga kagbuy-buya lalala dagiti friend ko balas kita nga damit basit. One of course. Ayan, Ate Gigi, Ate Olive, Lynn. Ayan, Joanne, uwi ka na. Ayan, tapos sa dagayat apo, taga Ramon. Ayan, taga Cordon. Okay. Ayan. So, Ruby is from Ramon Isabela, of course. Anong nga barangay ka Ramon, anak ko? Ay, taga Cordon ang sa'yo. Cordon. Ay, Cordon ka nga talaga, nga Ramon. Naikamang lang di Ramon. Naikamang ka lang di Ramon. Ano taga Ramon ka? So you are from Cordon. Nagadutiag ni Dinga kanya ito yung taga Cordon. Especially ni Kagawad Almira. Iti, lipat naman yung barangay Isunan Balong. And ni Almira, ni Kumari Almira. Yung masungad ka no? Tanggal, Toro Norte. Mas masungad pa eh. Yan di total ka no? Ay, total, Toyota. Toyota. Hindi ko. Malapat. Okay, Malapat. Okay nga Rod. And anya ti grupo tatang adaking ka anak ko. Ayan, ada apo ti iman manage ko nga banda. Yun ko yung ajay NE, Never End Band. Never End? Never End Band. Apo, Diyos ko, di pa kagpapanag. Balbal magtuktukar daytan. Never End nga talaga. When, sir. Okay. Located. Kasanam na ala na Never End nga title na? Secret. Secret. Never End. Apo, Diyos ko, di katikas na nga Never Ending. Anyway, pakasarakan na datang pandayo. Ayan na po, masarakan na po, Jay. Puro 4, Rizaluna, Cordon, Isabela. Dijili ko dan mi de ita asidig laang. Asidig de Villa Carmen. Okay, kaya sampo lang mga rod ang nagkutikmantan ito muna ang kansonam. Ana. Sawit, amok na kansyon. Apo, Diyos ko. Ay, practice na ngayon muna i-design. Ana di Ayong kay Roddy Stewart. Roddy Stewart. Ay, balong. Sa bagay, handang agsakan voice. So, idipok pala dito microphone ko. Takayat na di live. At di pedal ko nakasalangin, siyempre. Her version of the song, I Don't Want to Talk About It. Something like that. Agor katakit nito. Gitara lang, awanti ko anan. Sa baling instrumento na. So, we're going to do a live nylon guitar version of her song, I Don't Want to Talk About It. So, once again, folks, walong, ay ko bahala ka naman. May sakalagiti kadagsunan po kung ako nang kumakansyon di Isabela. Ruby with a version of the song I Don't Want to Talk About It. Agor ka dito yan. Okay, para kanya yung habo amin. I can tell by your eyes that you probably
been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night. Feels the stars in the sky don't mean nothing to you. There are mirrors. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you listen to my heart? Oh, my heart. I don't wanna talk about it. How you broke these walls. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart. Oh, my heart. Okay, we're back. Apo, kahit medyo saksa ti maangsan, di style mo nga kanta. Talaga mga borakam ti karapo ko. Okay, ano ti awag na ti kasi nga style? Ay, okay. Okay, actually, ato ti talaga nga natural ti boses na nga kasi kada Rod Stewart and sino pa yung balong kasi ti Bonnie Tyler, automatic na giant. But then, siga, mabaliwam na ti boses mo. So, patasin tamo timang kansyon ti Ilocano. Okay, kantaam da jay in record ta tatan day atay song nga napauluan po wilang ka data apoket na iraman ti second album ng in pa-revive ko kanya na. So no kayo nga din ganapo adi jay YouTube channel me sarakin nyo lang Karuba. Ayan. And this ngem matata syempre kantaan na data. And I would like to dedicate this piece to my sister Regina. Okay, madinsan ka dumdumog tumating nga nagwa kanya tataba ka very busy isuna. And the song is entitled Papahuwilan Ka, but inarambid mi apong a little bit adapted yan ti boses na. So once again, our special guest for today, Ruby.
Lipatan manong ko Jakon marik na Ningka panagdungo Na umaakon nga gururay Agpadpadaan Ti isa sang pet mo Aglinipatan manong ko Iturturet ko sa empapano mo Bidot ti arapaap ko Takay kayat mo me Iti umadayo Pawilan ka Tagandat kong agdan na takuman Hangem inwarag na Samkino na Haguriyak Ingat makaurnong ka Pawilan ka Manong ko Pawilan ka Dasanggasat na kinay kayat mo Humanayo dito'y din na Papawilang ka din ngam apay ta di ka nagpapawil gapo ta kaya multi pumanaw go ahead no di ta ka nga naragsak itugo mo amin nga paano mo nga di ka to ag sub-subli dito yan kunana pawilan ka Tagandat kong agdan na takuman Hangem inuwadag na Samkino na Hagurayak Ingat makaurnong ka Pawilan ka Manong ko Pawilan ka Nagsanggasat na kinay kayat mo Humadayo dito'y din na Manong ko alin lipat entan Karing karita waswasentan Ket dinagtukuman subsublianan Tanalabit sa anak tunawayan Pawilan ka Tagandat kong agdan na takuman Hangem inwadag na Samkino na Hagurayak Ingat makaurnong ka Pawilan ka Manong ko Pawilan ka Nagsanggasat na kinay kayat mo Umadayo dito'y din na Nagsanggasat na kinay kayat mo Umadayo dito'y din na ay kat siya rin lang dito ka anak ko kat sulit-sulit ang tahan isarunutang at agos ito tayo maudi nga piyesam and lastly kay pakasarakan daw nito jay bandayo anak ko Ayan, masarakan na po Jaya. Rizaluna, Cordon Isabela, yan. O kaya i-PM nyo lang po ako, Ruby FG po sa FB account. Ayan. Aglalo kada kita adanti masakit iti familyada kasi so before nga dumteng for all occasions po yan. Before nga kasada kanyami nagpapabuk kanyami di pa nga natay DJ pamilyada so nga apo rhyme kat pa nga magsati angas sa apong yu asag ba nga ipabuk yu ko nag
At timawag idi nga malagip ko launay. Ala kuyang pabuk kami ma dali kami mo tayo ni apong kun kun na mo tan apo Diyos ko. Dahil Gwen, bawat na. Ngamen request ka no di apong na. Aji mo tina nakwat di ikanyo ti waya da di ipupusa ina. Iti jud da request na iso nga da kayo matapo i-request yung nga nagana na sapa nga ni Robin to ti kumansyon iti last night yung taan ikalikaguman da apo nga pakansyon ni sada. Ngarod thank you so much for guesting kahit may isa lang nga sa ok talagang nagtumbling ka nga dagos ito. Ako, ano man DJ, kantang nga may isa tatayan, Love Hurts, gayam. Dito met DJ, may isa katagiti nagbalin nga tatak nga kanta nga sikat ni Mang Ted ng Ted iti hustisya na kunada talaga but nga well done iti kanta. So tapno may ayo dagi tayo mga alaking ka. And anapay dagiti may offer iti aside from the band Adati sound system na di Giant. 3,000 lives na po yun. Adati lights na din. Okay. Kompleto na po yun. Package deal. Uso tikas jay sa kanyami. Adagin choir kanyami. Agtugtugtug kay tikas. Uwan agtugtugtug kami. Adakat do ayo nga babae. Ay kaawan ako duduwa kami ngor for decade duwo di si kami lang nga duwa. Ay cater kayo. Ay haangan ko na. Okay. So iti package deal when it comes to FDD for decade duwo matapo. We can sing apo di DJ reception or DJ church and for the whole event kas jay ngam upat nga oras ti total nangiya pa naman DJ lovers ito tayo na mo kumalaki di makikitan impaigig ko tayo kat I guess dito iso na So once again, kaaruba, may sa katagiti nadagsun na kalaingan ko na malangin apong Nadagsun kasi nadagsun ko. Hindi, nadagsun ti boses, napuskul ti boses na ko talagamit nga kasi awan pambandog mo pa, ito sumala sa ala kayo pa. Adapay dagi dancers na DJ Bandayo? Awan. So it's purely musical nga talaga. Pwede Okay. rin po mag-request ng dancer kung adabasit ti budget na kasi baka dumagamin. Dumano medyo nga ti budget na dati sumasala na ngem no subsubraan dapat ti agtayab-tayab di nga to. Okay, once again, ating Ruby FG kung na DJ Facebook mo na with her version of the song Love by Nazareth. Love hurts, love scars, love wounds and mars. Anyhow, no touch, oh strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is just a cloud or a light rain. Love hurts. Ooh, love hurts. I'm young, I know, but even so, I know one thing, oh, true. I've learned from you. I really love love. Love is just to blame. It burns you when it's hard. Love hurts. Ooh, love hurts. Some fools think of happiness, blissfulness, togetherness. Some fools themselves, I guess, but they're fooling me. I know it isn't true.
former Sangguniang Bayan kandidato natividad. Agwibuya kami dito planas pare kato ni Vice Mayor Banhan. Pakigreet na kami man, please. Of course. Good afternoon katakita kami na po. Ramon Isabela from Kawayan City.